današnje konferencije je predlog zakona, odnosno već usvojeni jučer zakon o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme, poznatiji kao zakon o privatizaciji vojne industrije, zbog kojih se trenutno odvijaju protesti oružara ispred Skupštine Srbije. Mi smo na ovu konferenciju za medije pozvali predstavnike sindikata, kako Zastave naoružanja, tako i Samostalnog sindikata u Kragujevcu, gospodu Dragana Ilića i Jugoslava Ristića. Međutim, nažalost, predsednica Skupštine nije odobrila njihovo učešće na ovoj konferenciji za medije i to nije prvi put da predsednica ne odobrava učešće gostiju na konferencijama za medije naše poslaničke grupe, Kluba samostalnih poslanika i Građanske platforme. Razlog zbog koji smo hteli da dovedemo predstavnike sindikata jeste jer su oni najpozvaniji da govore o ovom zakonu i posledicama koje nosi. To je jedan važan zakon i zbog toga što se nastavila praksa obesmišljavanja parlamenta i nemogućnosti da se u pojedinostima raspravlja kako o ovom, tako i o mnogim drugim zakonima. A mi kao poslanici Građanske platforme nas zaista shvatamo kao platformu za različite društvene organizacije i grupe, kao platformu na kojoj bi u Skupštini mogli da iznesu svoje mišljenja, svoje zahteve, svoju zabrinutost i predloge u vezi različitih zakonskih predloga. Mi se slažemo da je razlog za donošenje ovog zakona, odnosno modernizacija vojne industrije i samim tim povećanje njene konkurentnosti veoma bitno. Međutim, kao što smo se do sada više puta uverili, nije dovoljno samo dobra namera, čak i kada stoji dobra namera vlasti za rešavanje problema u različitim oblastima, jer se najčešće u realizaciji sve te namere izvitopere i pretvore u svoju suprotnost. Ono što su najvažniji problemi koji su predstavnici sindikata isticali i koji bi oni mnogo bolje objasnili nego mi, jeste i ulazak stranog kapitala u jednu takvu i osetljivu industriju, zatim mogućnost ulaska kapitala sumnjivog porekla, zatim pristup informacijama od poverenja i tako dalje. Mislim da je ova situacija još jednom pokazala da su poslanici opozicije poslanici drugog reda i da bi opozicija zbog toga konačno trebala da zauzme neki čvršći stav. Zahvaljujem.